Mwaka wa 2020 ndukoretwe uri mwaka mwega kwi biashara nyingi bururi-ri, undu uria waumanire na thirikari gukathika mitaratara ya kurigirira gutamba kwa virus ya murimu wa COVID-19. Imwe ya mitaratara iria yaigirwo ni thirikari yari kurigirira ciungano cia andu, undu uria wavutire na njira nene biashara ya mikawa na undu umwe na iria cia kuvanga magongona ta moviki, mathiko wana ciathi cia mithemba ingi. Dutawira every weekend from January to December. Every weekend we're busy one way or another. Ava tokite gukorwa tutai na wira ni voru pare na changamoto kiasi. Ikawa sasa upande wa chakula it has been reduced to take away peke yake. Upande wa bar huwezi kaa chini ukunywe Tusker. Sasa kama unataka kinywaji lazima unanunua, unaenda kukunywa mbali. Na upande wa conferencing because of those government rules, ikawa sasa seminars ambazo zinatuletea a lot of revenue haiwezekani. Kurungamo gwa ciathi ta cia moviki ni kwavutire na gikiro kinene biashara cia saruni varia onjoria mauriru ni biashara ya kuthondeka njuiri vamwe na kuthakaria. Riu kurukoragwo na mohiki maingi muno especially April na August na December. Kuma ria gwatukie ni kwagĩa na COVID-19 mohiki makirugamio. No uguo mohiki marugamirio no uguo andu aria ingi matigire guthondekwo njuiri. Tau ni to benefitaga muno mĩeri ya hindi gũkorwo na holidays, tondu andu aingi ni mokaga guthondekwo niguo gũkorwo na occasions nyingi muno. Kuvutwo kwa biashara nyingi ni gwacungirire mbonge cia vengi gukorwo nacio cikinenwo mĩigĩre ya mbeca na kwiyũka kumana na kuvesa na mikovo. Kimaruni ora tuvesanaga maruni metu ni marokete makinyivanyivaga tondu ona mukombere nurakoretwo ina thina, no ni twacite mitaratara mingi muno nundu wa undu ucio tani twirite amembe tu moke makavata yani kurishendu dia loans maruni mara maralemeretwo ni kuriva nundu ingi biashara ciao ni iravetetwo ni corona tugaga tukamaseroveria maruni mao na nigetha mume kana mumemba akorwo aina urangi vata gwitethia na mbeca irangi korana nacio. Ita njira ya kugira gukiriria biashara, thirikari ni yaukire na mitaratara ya gucinyitirira, no mutaramu wa maundu ma utongo wa bururi John Mukundi augite thirikari ni ibati guka na mivango mikinyaniru niguo kugitira biashara undu ta uyu ungikaumira ringi. Economy driver wana exchange of goods and services with money na credit. Na kwoguo thaira twekira muruti wira twamurivia goti nene muno muruti wira ucio tuvota gutumira mbia icio na wakora tuvota gutumira mbia icio tibakora vaina mbia cia gutumira ni kumaanisha muruti wira ucio tugukuria economy nundu economy ikuraga nundu wa gutumira mbia. Wanathengia thirikari kuiga mitaratara ino, onjoria engi ni mavurukirie aruti wira ao amwe kuona gutire vaita mandikithagia. Because of the volumes zile tulikuwa tunafanya, it was very prudent, even staffing upande wa hii watu ambaye wafanyikazi wetu. Sasa it was a sad thing because we had to send them on leave unpaid. Kwa sababu sasa utawalipa na nini? Ndari na timu ya 15 tukimareduce to 8 tondu ndungikiiga andu wira-ini na ndukuhota kumariha. Kwoguo ni twahutirio na njira yo nene muno, and especially andu acio gukorwo matari wira onao ni kumini they have families to feed, then mena ciana irathoma na kwoguo onao makahinyiririka muno. Ni turarugamiria andu muringi makara wira ri marivwa na andu kutana mapato ni kuna punguziria andu ngoro ni na andu 10 ni arutawira na andu 3 kana 2 imwe kana rimwe mundu umwe depending na wira uria waoka. Ni makorakoreta na morito mengi kuri onjoria kuria king'uki gia COVID-19 kiravutire utongo wa bururi na gikiro kinene mwiva kwa buri biashara uri wonjere no kumarira mwaka wa 2021. Inoro TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Peter Mungai.